Yo said I'm a car, no, ye made in tour, ye call, no. Fat find to be a honor, because who we are, Naka ene, kibidi Nkommo. Na enra, because a man to me, Anna, Masubui. She say, my name penny for Accusation, community by community, association, family a family. Ni nyachino so ye ne embassies na say ya nam sifo a omo 4 countries nyina esukodi Nkommo. Ni nyina say de pe kwan a ye nuanom wa amanone ahokyera omuwom challenges omuwom say de ye man a ya wo omogu on 3rd generation ombetima ba fie yakodi san Nkommo we nyina na enra fie de si ye ne say ye nua bi ebetra Asempa ya na de me ya ne say sani pa no so Abrokyire Nkomo and waba na mission ho no masem ka ye frɛ me kra ka say akontajo ukɔ ho no bibi say se de enua ne betena ha kasa ye no ehye me me ya se mia me nkɔfo kra no montima frɛ me na de maye modan ene say mpanyfo a me no omokɔhia ho no nyina no omo obibika aha ya Asempa94.7 so for Kwaku Amankwatia. Wa wutie mi bia obetimi akọ Facebook ye stream live e wo hono mo. Ososo no like na share na wonua bi so YouTube so mo betimi akọ YouTube Asempa94.7. It's your Facebook and then YouTube. It's Asempa94.7 e Facebook. Saso na akọ YouTube so a e Asempa94.7. E Coach Ogre Ede yeko life honomo Sergio Manucho champion producer esoso etiechire yebekwa ahoma no so ne ye papa Mr. Akwa enra Nkommo a ekoso wo fidie mu hanyina no omobo eye brono anase area baako a omokoye mass anase omokoye door to door eye passport oka empanyfo a omo organize ema mission no eba ho papa wa ahoma no so Openye mo akwa abado ba Asempa94.7. Me just Pacho na mo to say. Ye na me ado. Yo. Nura wo se ote Nkommo bi ewo Asempa94.7 ekusi se adwumadi so. Ampa ye ba ne muso bedidi Nkommo. Je ote ye de na opesa wo so oka yeti o. Em say o start the program me tuni ti ni okay no me so me wan say oye ejuma wo sa radio station no bibi sa topic bi sa o ha omo so mo discuss omo consult o me wan because after na dia omo ye ejuma na mo nye ejuma mbom nti no ni adia me wan pa na yenya na okapa no on friend Eric say back for almost say Verona e wo Italy ya ami wo radio ni ekosi ene say oya allegations nya nem dia ni no mitimi won sanya no kwa ni ama customer ase ebia ebinum na ye bibia ebe ya ye be cancel door-to-door service now. Omoye no. Ewe iti no. And ebe hardware. It's also door-to-door service now. Ewa no. Ehunhia pa. Yo, bimbo. Eye no kre. Se mo organize bibi sa ewo eye Kronodi di se kra Emilia. Roger Emilia. Bibi sa no no kre se mo ye bibi sa ho. Eye no kre. Ayebia tonight no yes program no. Ayebia sa program no. Mutro krata e de koma eye room e ma munya letter back and a response sa ampa omo abaye dwumadie no. Exactly. Before ye program no. Ye ma embassy ne tia say hia moye. Embassy ne ma the community ni nya organize omo nti ye ma community embassy ne tia say hia famwa an
and sign back make it an amount. And one more cano, Obetimi Amati for Eti, say, and what bay and a more de coto a mission anymore, a ma or to be 2 sana mono. Make us say, I have no, Mimi Abrokyire Hano, only passport. To me, yes, to me, and yet, to me, renew documents, Italian documents, to me, and hospital. Open so to fear cry, that's a passport. Fear no bank, and guarantee. Inti, a dear document be a wound here. Now, senior kind, you were first, second, third generation. Now, for some period, who say, Ghanaian community, he was almost worried. But it's a room, final one in Nkommo Nkomo passport. And a pino from health service, no, because on passport new. And our families, no, so our 4, 5, 6. The ship toy, no. And Peninsula of the man, Korani, Nani, meaning in a room, a new passport, no. It's a table, I mean, a Korano Kitano. That a Korano Kitano Sano, and you know, Kamuzusa, if your fire was a Papanaka. And every Hako room, book of trainer. It's about 6 hours, normal train. And I offer quick trainer is 2 hours, no boarding. It's about 140 euros in and out. Nipa back. Who calculate here, say? And for my Kwaku passport fee, oh. Me play taxi on the fan, bus on the funny piano, medical. And then you walk a Bimusua, you see, Oma acquire Italian passport. But because Rome, quite now, person be calculating. Then be on person go Ghana, and I just say, Omoka fine be so no more apply on internet, so hope a visa. It's a Ukrainian, so kita Ghanaian passport, now kita Italian passport. Who pick me up for Ghana, we have visa. It's a no near my yes, I can't say no. Say, young community now, in terms of this, a behaving. Yes, sir, embassy, my number say, or radio, Hannah, 3 times. But you didn't see him to me yet. And door-to-door service in here shifted from town to town. And you say, yeah, another town, that's one of them, bit me. And only a more yet 2 years, embassy in the summer. Now, what is say when you are Casano? Okay, Bibi say, Mo Sardina Moyeno, and no Nama Nigeria for Esaka a passport. Obeka Obechimus. I know correct. It's also your door-to-door service, no cry, in a Nigeria form. Because only you say Ghanaian community in the area. Make a dear me say me applications online. But application na me no. So no documents, na me share send him na me suspect here. Me frau, na me ne wakasa. Only me kabro for no me stand na ko twi in crying. Any dialects I make on Ghana nyina. Na ma hwe so ye Ghana nyina. If you know enye no correct say Nigeria for bad. An application na ye no. Although some ba door to door service no. Authorization, printouts, ni dispatch me na room for na take decision no. And I'm mean ka bibi so nka ho. Room edgy applications na ye na. Enyo no mo authorize say ye printouts na ma ye yo. Eye Accra na ye because central system na it knows why passport da na was so mutumi authorize ma no. Eye Accra no mo ye na ye room. Room the machine is no mo dey printouts no ma. Omunya authorization so omunya ma but me na fi Accra. Inti no go through vetting enye no correct. And the prime reason why this biometric system is to eliminate these people who are foreigners who have been holding Ghanaian passports. Inti enye no correct. Etinya no correct sir. That is say omoba mo eye mo so eye na say mo community ni mu a enye ho no mo printed passport ni ma mo. Baby Yo, that means door-to-door service, no. Ama senior na ye passport, no. Assistant. See, and you say, oh, yeah, written passport, na. Oba ya na ya chilo deni ya ma no baby. See, I was so yeah
appointment no online. Why your appointment no online no? You be door to door service. Not so be now person be participate here. I will say all the information be mine. Udi maybe any code now we appointment now. Omo de ma no o de ta code ne dey do what list no so. Na sa list ne dey what so no. I will say this list no come room. Na room for some my feedback say nkrofo na ye dey mo no omo betimi abado to door service no. Answer. If it over door to door service na fear. Over your ho first ni ahwe. Say osumeti udi wo list no. Udi ni list no mo a untimi mba. E na udi ni list no so ayen send message ma sebra. It's Ghana so dear. Why would say ye mubi or tisana no dimrika no afa the document no abaho no. Sani pa no so baho no made na maye no. Yen to me seven no. Because me say me instances of me say me din mba me ba be hwese mbetimi aye ama no. Yen no sa. It's on say before we ko say wo kwakoye capture na e betwa infoni no. E wo say odin wo yen system no mansa. And your database you feel paper hope here in over any day abra. That means because we need system no. Mitiwa just a momo ye online application no Emma Munya reply from the mission ho says send power what me I there apply for passport. Exactly. No one the track number. Exactly. And no now mobile no who say bia Kwaku Amankwatia ampa or filling the form bibia can the fingerprint and the picture I be take. Obo anu a fill form na mistake wom. Can you man there's a mistake wom there na say no anu dey be kem ti na say enuane ka say e bi no so dey akamu no. Osimo ye best 1,000 and over. Mo ye 1,000 and over. Nipa best 1,000. Bebre sanka omo passport and so can I say some numbers now yen ya ka no enye correct it's say many embassy no kai no me momu ti afie say 100 applicants epe na ebetimi aye a day and say embassy no by from 4th to 7th far e impossible say ombetimi aye sa passport no 1,000 no kan. It was say at least best 300 and answer 400 the mobile. Yeah, more than 400 passports, but not 1,000. Now, you over 400 passports. Your facts now, your details now in database. I hope some send me email, send me very private and confidential there, but said I send the city no. You don't want to call I'm here because me free about any 1 month. I heard said OCK match mesa ba honomo because serious oyina minu na betina ha kan na yeso ba ho because me akasa me be witness emma mienu kutomoma from Düsseldorf to Berlin 6 hours train ahomachi 3 a.m. enom den kra ne full train no ma ye kudu ye me dam say me kwa na menam omo kuta pram na ne baba ko sa hye na chi or no best 4 years no actually pram no the question is me kra me dru embassy ho na me so oba ho bi obedru na about 2 na che say the pano to so besada etino service we no uhwema de pa na be ma obi say sa service no emwa enti ye mpanifo ntwam uhwa de pa na nipa no gina so mi sabe nim ya adientia ombetimi trust service because trust service no more kai say before covid no mo suspended bia o ena nyame adom covid ni for your ma san resume so mo ya maye right o sheni pa e free yen so mo so mo be renew passport enya sem ketwa enya yarefo e ba ya omo di ambulance ba social service for a friend me say omo di yarefo na Italian say di Ghana for echi so mo be ya omo visa on passport amount it no ye service e wintia e be boy community no sa okay it's also be on a selfish and our personal interest
Door-to-door service. Yo, we here door-to-door service and pay for tea because my prompt to pay for so omuntie na omunhunu se decision ne beba if you pay for. Yeah, that's your phone here, but na se me busa ansa no akọ. Sa Africans na moye ma o mo last year ni na no. Anye bia ebi di akem. Ebi di akem esan say passports na ye no. Say we request no for room for the information no Accra. Ebi wo ha families near be 7. Ebi wo families near be 6. Omo authorizing nipa 4, aka nipa baako. Omo authorizing nipa 6, aka nipa baako. Iti no omo a ya print omo passports no. Omo nsa aka. No omo a ya authorized from Accra no. Omo nsa nka omo passports no. And I met me say sometimes in the last to do obu na address or the mom no nya papa ana telephone number no the mom no nya papa embassy no so finding it difficult and you bedo su call ho e ho no kra de me ne ye ma me gina blay oye Germany on the ambassador o Germany ye ba bedo su call ho me ne ye 101 detailed ye be da se bebre emre nti Baraton yet Yamakwaba. President, let us say Yamiadom. Yamigusu. My hit you on. Namoso. Yeah, papa, so Obia, because Udni, a house a baby a Ghana for a wapa, special omo fence you so a hoyo base back opa. Na Basco Nutidina, she say. Or that domano papa and also said the be say door to door na said the AC corner say momo organize hard no e ma mo the ton passport ma Nigeria for but you musuma kuma eti yebusa de na worker ayo madam ati dey come here any na eti so etia obi bia na so awoti ameka obi bia won so bi ada yo in fact Yamen ni na de ayeme Abrokyire ayeme ya kakrante sebi se onipa me ko dina so o kan ya no anya de se de o mu se ani me bi e twemu no na passport na ye no we ta na nenu aye no la Nigeria for ko wo nya be na de meka ni se so hu bibi kura no na senka bibi a senka tu pre konya company fo ye wo ha so ye wo nyina ya ti bi e fe ni konya na ka konya ko so pre bia minister company fo ni se die ko di ka efe enya die bia se bibi wo mu sa ye nto bibi e mai ko bia o se ni anu na Nigeria ko di be bia ye be wu bia anu mu so na ni Nemo janto nyanko ponse esan association ayi de ho aye ne wa na minister ti awu mu so adi atumwa omo do aye me de so ni pa no ka ya be dia pro de e be dia sana mestre se bibi ba sa no a enye le pressure na Asempa to me mestre mo se mo so bibi ba se ya mo de na mo ba ye ni ko ni enti because of ni pa no on ti metna ho ma ba na nu se bi ya Moba Hadanka Mombusai, nearby, Emma, yes, them. Be any where, said door to door. Embassy, and I can bother the Boba by your money. Why? Because of your own pala, the woman can. Any walk, I are a fool, said this book to me, the idea to them. Ain't you want to me to try and cook the ain't you more of the boy and the chair, on the Panama Bay at the Aboy. It is a weird, done any. Let it be who be say ya uka yin the better ye mu pan ebe enye nyamede ye de ka hye nyame no nyam se onyame bo system no udi de ye hu se de embassy to be ati no ma ba ye de amaye TF investor ye any CCC ye no witness na transo se onyame bo na wuri ni na etimu a ebe prese association company president for Yena and see me tampu ade ne ma ubibia enye se obi atu ho ano what be dey lewo
intimate sample or sample sample the car ebe de ohunre na omwayo no bi ama President Jaso Kakrama me oba Facebook na oba YouTube na papa o ka say president o ka say this is the time I mean no mokoshia wudni na share Ghanaian community o ho no ma obi ka na koma so asem that day na Italian lawyer eti hobi na me say camera na an capture lawyer no a ono so be kire the Italian government eso de ba abeboa omo manyini omo mawo ene ayi a Ghanaian community be benefits hard way na say ye ho abro say de bia na ye be koye no ye ho aboa what do you call it koto we funa we twi na ya be de akoye nim yes me baby a koye nyina me kasem ende me jitum find this anake bese ene payfo beka payment on the spot no should be changed that would be ka be keka na say bia wonni ma we are single to be sorry come bia 6 hours na 8 hours we betimi de kurako esa journey no heavy kind of no adey mesro the woman na say mesro say payment no ni ade no minister oba ni brown wa ya de na ko nshira no me say wa ye duma ba bi obabe bia ne ne ye duma because oba no online ni ye yenu bi kata ho e kan sam tere o wa botre pe ni bia manta wa yire na moti aba ama ye duma sadi e be bua Ghana Italy passport wa ye enye Nigeria political Ghana fo ankata because if you choose me ye ba ni abugu ha ni aye passport de be ye nyina so be bua enti so obi be gira ho a oni pa no wo kata no me de medical ka tere be ayi ha nyina wudemfo esa tam no amate no so se obeba belo na biemu ana so obetna Ghana ba ye be hu kwan yanso a ene be pato because we are papa anya hwe abone nye ontimi meka de bia enye no so adam tan kwa na even president menya letter bi wa ha say oka bibi say only Ghana embassy room enkwa na door to door. I have a letter I send them mama print ya mama Nigeria embassy so call the same time Regio Emilia or said the Sana Mokano. Yeah, Radio Media or call March 25th and 26th. Yes. I call door to door. I'm a Nigeria citizens because they are also suffering. Say Ghana for me ye be bois or more this year. I then yes ye be call quantity we I have the letter here. Okay. Now a year or more you to the main person or more to online. I can better you know so. Honorable and every Jamila can say they say no say smart ye do yes. Ye say the Casamono and yet then now Unyamia Bois aban maybe come back here Unyamia Bois in your question at the Fufra by any dia Kakane Chikan Kata make it and I said Matrix. You create Kati Yami Diako. And 24 years ago to do Pienu Ba, the car Ayira one. Maybe I said, no Kata, no Kata, 77 previous or Catamra Qua, who knew the oil. Obetna, a Yusuna Katasia, the patient. Let's all tell you had ya. Yen Nani, the other Yansa, and some who find out the password. Quite from my bro, more brewer, continue more honomo. Quite any pama, bro, more bre. Oba, who? Yeah, Papa, yeah, yeah, pressure, any slope, why, yeah, I would dream money for the dollar. Now, Nippon wants to not let you without the Nepal. I quiet passport, I do. Anytime I said, I tell you, the aftermath will be almost why, laying the the passport by my Papa. Your man, my woman, Italy, what you are woman, dear, and sell me yet for the passport to be a clear. Oye Ghana ni no man is people be say and as you can go what yama and when I get one na ya come on the not clear it mu tata enti the work kan
Sebi minimum so wa wo ana bi de na me ya no me ya hu ni pa ba bi o papa Ghana be ba ha dia ya se ba kire oh so owo ho no mo eti eye Friday no kasa ye nra no o se enra na say the Thursday no and a police for friend no catch any say Nigeria phobia ya che wo mo no eti that is owo ho no eti mo frɛ Verona me ma frɛ Verona abusa ni pa be say obi antimi nkyerɛ me say omuni no because they me call na yie no omo nyina ye community leaders papa ye fa si ha me that's it onyankopon kan na mo me stress ye me kan say mama empedifu a mo mo ne say onyankopon si o adwuma o mo abaya mai ebi bi atwam ni de fetch de ni nyina ye won lie me papa me ndi ba de kra ema wo mo ye sad way na e ka nipa ni bi ku akasa biometric passport no kenya adwuma ye kofa black one no be fi makasem na wie ye ko ye ni ye black na ko ma je e ho na ko mo jitika ye maka e ka we bi ku aka ye ko old books no black book no ya bi enya dwuma biom enya dwuma e ka we bi ku a ni mo agodo no Abrokyire sa na ye no e ye ba se de ye no me say akaka kra bi ye de ye ni nyina ba be ka ho embedded chip ne beto so a e ya no asa be keka we me da se bebre papa ka che minister no se mestre mu ase e duru me so e wo wudi ha mama mu kotoje ni empaibo ni ye na se de o ma sorry there the actual platform say obi obekwa so de bi o wetira no won kotoje mu kom no mo mpaye ya da se ahaya Asempa94.7 mo so fuko kwa makwa akotajo na ye kwa homa na na poma ye mo akwa ba ohima ba ko leja mami akotajo bibia bokode Radiadum, Pato Mehoyo. Edemiase. Mami, we de emrenity, me mausimami and son, a dear nabeka na asama bay, some more munina minusa bata and mobofu. Now, meet you, Mami, meet you. Yo, Akunta, Mufakone Sokia, Ghana Pegin Poyina, Namasia, Aquantua, your na. Na fe mema tati ene babia asaso woto westino so mema omo nyina second yo akonta yamna ya asama no so asama aba edahoyi aye bobo ho abatan ya ye wo ntimi yameka ne said door-to-door service consulate and ambassador omuba eba be yema ye no ebua papa free say obi wo ha wa wo peke on to me sorry enfi na wo che no mo enko room because o free me baby ameti Nkommo eko room no it take 8 hours and sana wadru enu atikura no tre say wo betua no Ubeko ubebana €200 in and out no work here. Ubeti udu ha ubesafa bag and sana wako office ho. Eya kabebre and sana wako tia passport fee. Enti said almost saw munsi die eba be passport no e de maye wo ya ye kromo ebia Verona Modena Nkommo Piacenza any radio Emilia no why em papa the fear me no ka say papa mami pia ne ma friend me or mami ne ya serious 5 years ni ne passport kura wu passport no pona ne ba ne say ayi and me friend consulate papa say oh me ya ma wo mo se ba se tisi kura na say me de ma mami no ko Ghana no ko hwe no ho yare me de be ma no you see you way out room no wa be boa ye bebre ye consulate Mr. Kofi wa boa ye o le dwumaden sa ba matric passport na ye ni bi e wo Italy ha papa ba ye wonu abe fosua ma ye tini nya machine bi ye nso ye tini ye passport enti minim ade ha mi kro mu po Ghana fo a ye wo Italy o mu boto no mu ye funo wo mu pe o ma to cars ye tim krofo etina mu ko room enu nti no door to door service no ye nja ya na we ya se bisa
na omo yare na sabi se omo ba room omo free room eba ebi Nkommo a ambulance betin the next hospital aba bia corona ye passport no ama sabi watumi abaye ne dia onko room nkotwe kwan minim adia eha ye mu binom se adia ebe boye no mo pese yen janye because of say what talk now no wo dey sanko for call room e kwenda mo passport nti door to door service na yen jai papa pa dwini bebre na emwa yen nti ni America tire ye conflict ni say mo give up da entie ni awo mo kan na mo made ba ko a me matia ni senke beboa ne say office forms no ewo net ni suria obetua office fee no aye passport fee no obetimi atua na online no ebeboa yen enti no obefa ka obedru ha na beba be passport no na wonim nipa dodo a obe service wo mo enti wo fa nyame ka afa ho ne sei yampanyinfo no enhye na bo muntiatie nsem bebre asem bi wo wa wo betia emwa ye no eni kwanto wo mutie na mo ne ba boa ye na se to mutie no mo ye ma ye yo edase bebre mame ohima ba kope edase ukokomo a metia abusiafo nyina abusiafo be je so kama edase bebre ye mame ye June 4th disaster see Ghana no odo an say ohima ohwe sa NGO a omohwe ye nuanom a omokọ so hwe mu nyina owo komo ena yene kasa ye no aha Asempa94.7FM mo so foko kwa mankwa kontaju ye ko ahoma no so ne Ghana for our Abrokyire baako Efia radio also Efane life ha say Efia radio ye mame ahoma no so all the way from Cologne Efia mo akwaba akontajo mejo so jo we dia obese ka ye di yenkui Italy na osi Davi se we mu bi from Germany because door to door no mo nyina eboa mo ho enti e ka wo mo na sa anya yi a ba be ka mo de na wo ka ya akonta medical de enchia so kwa mo bibia oti o anya enyumre mechi social radio phone nyina so akonta meko straight na me so ma dwenche afa Asempa FM 94.7 asenya mo kan ayade ahia pa sa eso se nyina ka ho asa eye sa Ghana embassy phone na mo amano ne hano ebi eye adwuma kama pa ba bibi kaka me hu wo yen Ghanaians on say e kasa bebre omo adwuma na omo ye no edin pa ye hu no sa no omo kwa hawo bebrebe mu but wonni mu a wadwen be che say easy sa enra na metie ekosisen ani eni aba eye akua pwachwa na no host sa program woni wo wura bi Eric Che Verona Italy hono na asami eni abema ni kanina na mentena se mini abema wo ba ha say last year 2022 no for a European tour anamwa from Asempa if you are the buy sa jumadi wo bedi ya anka esusu se anka yenu aba no ko tumi fro no bi sa ho se wo ko ya na nya bia wo te se amanonefo ka ho asema na ka ho asem but no because the bian the politics what you say the bian they be draw attention bia to us as a government no and all your problems but in your fan identity so wo buy wo hu say awofo bre wo krom ha hwe obi ho no ma o kitan kwala 4 en kwala minu o san ye adwuma ka ho be ma bi ho no so sa ne family a wo ye adwuma e bia wo Germany ha Cologne ha wo ko Berlin akwa wo yi so ho enti panyifo ye tinye ho say asase mposa bia yan mpo no ye madoso no ye wo ye nuanom bi ho mu kuta Ghana passport ha ebinum yare ebinum kran kata asem nko yie ne nuanom na sese ye nya sa opportunity se o betumi aba no makọ be bi ne tinye hia ne tinye ye passport ne asefo a ebinum se o mo ya sapon
omontiasia na me dwen ho tia na me ntinyo ma biase because so be 1 cedi na 2 cedi na whatever 100 euros or pedia the bottom ntino dia aban no esusu ye papa na odi aban ye bebo atogudi a na kasani na kasani too big ye meka no na so tin wo mo enti ye ni aba akua boachewa onfre wa kontajo no misa so ba ye nyenya bia no ye ka ho asem na ase kan ho asem na dia na amanonefo ekomu enti sa mu ti ho no Ghana ho na mo akasa mo host program na mo ko fizi mo ho se ya seriously yeah ti ana se yantinyo ma bia se what you say if ye ni aba ma na asem na o kan say o kasa okay Italy honom no omo ba be ye passport omo gigi scan no fi on sem na sefo no why is omo yesa obi so omo sa denti no omo yesa na you see maybe them to me complaining I'm not coming reason here will be a BB. If you any abema na sma no kan die. Menene nya adwen die embassies ni ye no me fi se yen die Germany hand die e good pa omokoso nye emo ayarefo apemfo ani enu ma sabita fate obi wo kon kon sika kra wo di na the end of the month no enso no na obi akotwa ticket ja ko balance enti no me abema bibi kakra me kan mano ati medase Afia Radio Cologne na yetene kano ye call Belgium na ye ne Fin ono so Ghana rep ono so pese ochenadwe na afi Uncle Fin ye makwaba mpacho me juso wotime ka beto ka papa okay na anye bia watima jo ahome de me no ka say me go another event so me fi another event kura fi na me kofi yeah yo ye by eneka wona ye kedo shase ye ne wo ene Ghanaian community kushia eye Brazils ye ne ye mame eye her excellency ene ne kushia sana boati yeah ye ne kushia all catch Ghana for ye man say o person who omo passport January o person who so mo nyina kuto omo passport akebe ka ho asem no hwede apie free Italy aba oso teye oso akoma okusi ni pakra so be kasa metio yeah the tia no na bibia ha adwen kakra well me mini kanche nchia obibia wo tie ndenyu gbe titre bedwonfo michia obibia the tia no na ha adwen kakra if he said sa door to door na embassy for ne edudum ye wa Abrokyire eye passport maye eboa bebre nti se obi ba radio so eye Ghana radio so abeka bibia tesa na akoye Asempa radio so a na enye any other program o senka obeka sa asemenka o se eye Abrokyire Nkomo wo akonta jo a woda no wa ba Abrokyire wa ba Belgium akoda countries akuhu de ekoso ndika o program so na nka nipa no obeka sa asemina de wo no we bisa no na de obehu ya na de obeti ya no wo de aka asam ama nipa no we hu se de oka no ewo mu ana se ni ba in any case no sa adwumedie no embassy for no ye na eboa e bibri pa eboa pa me no ka se obi wo ho a oni krata passport no so ye no de ko aha abamu na omoma no ne nkrata but only krata no obefu bus obefu train or the car ebe ba process e bia no tikro bi se or stand or tikro bi ewa obefu train or the aba na train no so control bi ba mu a police for be chi no ya chi no ana eche se e de na eba Ghana ebusuafo a omo ani da no so a na se o hwe omo no na omo anu e bia ni ebebo ebusuafo nti se door to door no embassy for no e de ba e no eboa nipa bebre so what to ne aba say ende or stand for and answer bridge for and turn out for e nkru a wo Belgium na mebubo din yo ben process no ya fa e da say bia busum we match ya bo mikro no ka ho gent we call the gent ka ho okay me ma bo call the gent yeah nti also gent so Ghana for ho bebre we process ni antwe pa gent Ghana for hopa it is said all the baho no wa be ya momo a boa bebre obi wo ho asane medical aka no krata no onibi nti passport no oji no de akokomiu na na ye kan komiu ha na ye de nkrata ama no na wo say ye de ba ne ni komu a na say door to door na
enya there be nimpa no cancer no san bebru na me bi so bo community ni mu hia se ya Nigeria fo betima frame there be say enim ye ho unim Ghana ni nti say eba ne sai no kwa na eboa ye de ba door to door no no bia me fan say process ha na say Kentfo ye door to door we are Nigeria no o beye bia na che say Ghana ni na ama wo akwanya na so wa kyerew ana so de o film nti embassy for ne de omo ye omo adwuma yen se bibi se sia epse ya no na ye Ghana for no na ye bia ye bo amanfo mo munya krata no anate no be de nya birth certificate ndi akeka ho obi baby ana birth certificate no so ye nya no Abrokyire ho ye nya no Ghana dabi ye nya no dabi even self udifi Ghana kwa no so legalize no also legalize no nti alate ni ya na che say Ghana ni na akere no kwan ahu aman akere no kwan o de be fa so nti say o ka say ye njia ya dabi enye because obi okuta akwada onika oji passport na bia wodi etukwan ne passport ewu na se ebeba na boboa no na asa ni area na o ma be ya mano a eboa bebre se de o se ye njai o mu njai no de me nipa no o ka sa odi sa Nkommo no wo radio no so me ne nya adwen yanko enadwumadi bia ekoso am frɛ na o hyase da so bibi wa me ne fentwa to akontajo that asem wo e wo Belgium a me say January a you see mo 2023 ye wo and 11th of February just about 40 days ago na ye ba fi fufuemu na ye see nimpa 9 Ghana for 9 in the community and almost every weekend ye see obi have been bebre cover by so how omu da dem omu kwaneti na ewu da dem ti ye betre omu amuti no ye momodi a se uni mo bi onu kwa ti a wa bo modi ase asre no na so wa ta afre no o ta afre na no ahwe na po mu na ye de akọ no enye sisi ama ye community leaders ye bre let's be new person min kuminya pull him down here ti be man nipa no kra be ka se be dem dem ho akọ Ghana fo na so obi baka sa Ghana fo onye Ghana fo ya na eso mo na no almost na Asempa mo akofa na koto amene mo